Kublai phi baro ashka thup khubor jungi ke Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan tang Shillong. Shimti Brigadier Dr. B.D. Mishra kumulat bathamai ka Meghalaya. Pen khamti no ket kang bathamai ka KSU Haskul ba RIST USTM. Say no yalam bat kertong ka UDP na Thenri Bhoi District. Ban sedang ke knockout football tournament hanong po lim po umdan Riu Lasan Gol haka RB United. Tementai na phaj ki khubor ki bakhambanya. Brigadier Dr. B.D. Mishra, Khubor Na Ka Jylla, Arunachal Pradesh, mentakasngi Sautarik Risau Arajar Arpuar, ula bam smai kum ulat bathamai ka Jylla Meghalaya Haraj Bhavan Shillong, tarhadu bandathung da ulat bapura da ka President Jokari India. Hakani kasngi u Dr. Mishra ula shimti ka shuki senshar jong ulat ka Meghalaya, na lor ka kamram bat ka shuki jong ulat ka Arunachal Pradesh. Ubrik Dr. B.D. Mishra, ula shimti kumulat ka Meghalaya, hadin balakut ka port trekam ulat barim Satyapal Malik. Hakani kasngi la sakhi da speaker ka Meghalaya Legislative Assembly ba met ba lingdo, ki Menteri Sarkar Jilla ba kenthop yau ba Bantidor lingdo, ba Hamlet Sondo ling, Deputy Chief Whip ka Liangsan Shar ba Penyat Singh Siem, rengkat ki shipai bat kiwei de ki he ki han joka Sarkar Jilla. Please, take the oath. Yes, please. I, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Meghalaya and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. Kaseng ki Samla Pule Khasi Students Union ki Bahar Regional Institute of Science and Technology hapo kajing penya jaga University of Science and Technology Meghalaya RIST USTM menta kasngi Sautarik Risau Arajar Arpuar kala penlong ya kajing kendu ulang ki Samla Pule Khasi bat hakaju kapor la yo ban pen scam mikinong ket kamba thamai jaga seng hakani ke school ba. Hakani ka jingalang lawan ban sakhi da usamla lambok tarwel marngar u President Sengkemi KSU kumukongsan baru nong pentian smai samla Raymond Kharjana Education Secretary kumusembut kongsan. Kinoy alam jaga KSU North Khasi Hills District Unit bat ki samla Khasi ki ba puli hapo kani ka school ba kiladan lang ban pensyong shed ya kani ka sngi ba kamen. Hakani ka sngi la pen khamti kinong kit kamba thamai jaga KSU ki ba pule ha RIST USTM da usamla rangba lambok tarwal marngar. Hakani ka jingalang la pen kuburam ya baro kinong kit kamba rem jaga KSU ki bala dep badang pule hakani ka school ba RIST USTM. Institution common toy la dapat pass by exam jong pi lada kata ka jinang jingsa jong pi pat kamera pan kentiu ya kari pacai prio kini berkut jengmut haladie ba endang amit nang ni ngan ra ya ka ke ba bhatam nang ni ngan ra Shillong ngan ra kaye kesam ngan ra kadong kathan barkani ka jingnang disa ka jing puli ka jopi ka jing shong jopi hakane ka institution sansnam newsnam kalong ka jingger khu ya ka yeng kasam ka jopi kalong ka jingger khu ya ka Shillong ka tha ka jopi barkumchur kalong ka jingger khu ya ka ri ka chakprio Haka Sautarik Risau Arajar Arpuar kum ka jing pen kre ya ka election shakiyeng darbar thauan ka Jilla House nam Arajar Arpulai ka United Democratic Party UDP Ribhoi District kala pen scam kinong kit kam jongka haka jingadon lang u Dr. Jamino Mautho General Secretary State UDP u bala sakhi bar pen scam ya baro kinong kit kam nakani ka district hakani ka jingalang pen scam nong kit kam lapan benaru ya ka kerteng ki laingut ki rangba ki ba pan tiket banya khon ya ke election shak ying dor bar thau an house nam Arajar Arpulai na like constituency kata na omsning ya uba sunshine makri na mauhati ya uba bayahun lang makdo bat na jirang ya uba badhok nong mali ya ki kerteng jo kite ki laingut ki rangba ki bala truwa ya radia banya khon hak election Arajar Arpulai la pha shaka state election committee jong ka seng UDP ban bishar sani ban aya ka jingmenjur ya ka jingker pa jongki ki ticket election kin board hadien kata kinong kit kam bakong sana Ribhoi district kilong president ba don bok khemdet ba general secretary ba Michael Kharhunai par hakani kasngi la jit ruwe ki we kinong kit kam na kabanta ka Ribhoi district
Nidang kini isu ke bakia, ke bakrau, ke bakta, ya ke bahang kami ya kayak kaim jong kari bagi judgment review nidang hapo jong kari bahwa district. Kumtang nidang kami ya ke jintli, ke jintre lang, ke jing ai jimot, ke jing senran lang, ke jing snok tilang, hagi betang ke bon jong kene ke kam parti ke jing kenamba rengkat par kene ke thong ke bangidang. Par kata long nak betang par penklan ya ke parti yang ko aja kari bahwa district hapo santli ke serko, bat kum juro. Om ta ingin susai kini kastong. Dalam masa election arja apply MLA election Henry bagi penpoi ki lembaga ji Tresham jong ilang balo shau thong jong ji Kanongpo Sports Association mentakasi kala play perdana eka lumpung elekai football balai kerteng invitation knockout football tournament arjar arpuar bala penlong Hamadan NSCA mini stadium Paham CM. Yakani kelumpung lekai bol lawan ban pili perda do District Sports Officer Karibhoy ba Bobby Nongben kumu kongsan baru President Karibhoy Youth Federation uba Bipul thank you kumu sembut kongsan. Hakani kasni sedang yakani kelumpung lekai la sakhi reka jingdan lang u President Kanongpo Sports Association ba Lambok Rembai urang ba snong ka Paham CM ba Jadwin Lengdo bat bon kiri urang ba. Ka khusnam hakani ka lumpung ya ka nam ladu kan rong ya ka song pisa ka ba shilak tengka bat ka bawan baar kan yok khore ka song pisa ka ba san pahajar tengka lambat ki trophy higan hon ki ban wan shimbanta hakate ka lumpung ki don kan riu teli na keleng ka rilum khasi jantia ka jinge khun hakani ka sngi pli perda kala long ka Ribhoy United persha ya ka Umdan Sports Association ka Ribhoy United kala penlem ya ka Umdan Sports Association da ka riu la san gol leng ba ka tiebreaker. Tournament in say kita ka jika standar jung lekar jika tournament ru kana baikna sehingga kermen ba kilwon kiban lekai hakani ka tournament kilong ki kibala pekre maka kermen batuat hakani ka tournament ru conduct ka NSC de juga pun ai kublai sashi senya ibal Bipul ka Ribhoy United kibala ya bahas ko udal gari bat kibala job tournament ngasyid budir munsin na ilam bok masih keli kalau menunggu ke kubun sedek buat tip bos na bahas sedek job perkum julu pula push finance teruslah maka wish you all the best. Dang haka por sedang kenjat syai haka Sauterik Risau kisipai ada khapo jongkari Border Security Force BSF kila yo bat kem khan riu teli ki masi bat lai teli ki kali ki baket ya kita ki masi bala tengyan hapra jongki daka jingthmu ban shalan be an chari Bangladesh. Dangshen kisipai BSF kila pendan kam daka buit batmai ban penap shrip Shangkawya yakinong kayitu hakijaka kaput daka ba kibo iki mobile check post MCP hakijaka bakini kinong kayi bean kimpoi perkhat badaka ni kabuit kinong kayi bean kila ngat khamakha ban kha hakikti jangki BSF bad ki kam kayitu bad ki kam kayi bean hakidrok kenja kitiar pen mensau ki masi kila duna hadu kata-kata hakini ki benai balala. Deba kum kini ki buit sianti jeng ki BSF ki balakang ya ki ketem kayi bean haki tan kaput baki ken hon nong kayi tu obat kayi bean kila sedang ban pendan kam daka buit themai ban pertaslah ki bor sensyar ka jela daka ba pen bena nam sneu ya ki sipai BSF baki le tokmet iki nong rap haki tan kaput henrei haka jing shisha de ki BSF ki balong ki paralok kinong yada kinong ai jing shngan ba jantam je kinong rap persha iki nong shun na shiliang kaput jong kari kipat ba kasnong rongsu kaba hakilum garo kirayo amat arngut ki MLA kibadon haka jinglong kaba mar khongpong urakam sangma MLA nadu usnam arjar khatpra ulakular ban shnai ka surok hakani kasnong henrei klemle AA katba urupul es marak MLA ubala kular ban shna ya ka surok ban pelaj kipat ba anaka jing ban jing kordet hakalet kawan bat ka ket kaba Mardor urupul es marak MLA ulawanra artili ki JCB ban shnaya ka surok PMGSY. Kani ka snong kalayo ban penhiar mensim daka jingle bahajung urupul es marak MLA. Full MLA daw yara mako thari gini akan nga ri bajok da sianga disbi driver ko nagba disbi mande siano donga mande siano siao nagba wa thari gina full MLA thari gen na akan nga sal rupul MLA nak kom thela ya ya ramako thari na sakani gamna ar gupun MLA rang de binung kon na khat jenga yan sal rupul na kom thela ya ramako tibo
Ya, kita memilih orang kerja. Bagi apa memilih orang kerja? Ya ramako, isu ramako. Ya aku seakan Mikela. Pada kitu ki Khubor nglapoi kapakun tar hadu bangin dia syambiang Khublei Shibun.